Kingisha yakubira President Saluti mu kingulu kye nekikwata ne katambula nsi yonna Mr. President sir. Ate nga waliwo abajjubbikola waliwo abalumira mwoyo nga ye twatupita busogano tudda bano bonna bakwala Jafanga kasitogirabe eyo Jafanga kasite eyo baba yola bateeko akake bare sirikali beninda
Mugisha yakubira President Saluti Mutemuro kye nekikwata nekatambula nsi yonna. Mr. President sir. Ate waliwo abajja okukola waliwo abalumira mwoyo nga ye twatupita busoma netutta bano bonna balobanakwaa yasiga abana bashatu kondijo yamukura kayafa yasiga abana bashatu amwe umukobwa kabiri ndiho kwenga nzima ruhanga niwe yankwasira mukuru kwenga hati mbikire nakurema ndemirwe abana no kwega kuremire kwenga obuni wabere yankwatire hongu baze kwega kuyanyeta nazo nazanje nizo zane kandi ubuzima ni nsima mubongoja tulanujuru okandi wangu misiriza nchakuterera oramuka kunjira chikumbi murekendere keshongoro kandi ubuzima ngomukubjezi nganitwemuza ngwahabwa chini kutwashao kando gabande kozizevi bari